Eja. Medafo ekwanya Empress Gifty ebie United Showbiz ano ene enwumre age Ghana fo nyina nsem. Yenua ba ede ayeye nnwom eni osu ane starti show no ene. Na oka asem bi ose 1st July oni nyame kasai. Na oka asem bi kire nyame. Enu nti oka kire obi a ohwe ni bia se bibi kire wo so a frɛ Yesu. Ekwan a yenua ba efa so ede ayeye nnwom eni osu ehye dwumadie nasene. Medafo ekame an se aye nipa bebre agiru mu na. Dodo na ebisa se aden die nko ana se bi nyame aye ama yenua ba ode ayeye ni osu ehye ni dwumadie nase. Mempesa me no obekwa akiri kra. To me, muntie ni yo, me de men kasa sebi ebia ye maami Agradaa ya chininti ena o start show no ode worship any osu ni aye dabi. Ono de ose ode bibi tu nyame anim na utie nanu masem ni nwum ni mu nsem na nyame atie ni sufre. Ane to da bia sensem bi how na ukonkoto dwanim na uka kire nyame se papa adewe etenteme enu nti eja ebeya makru yi empare me se nyame yesa ade ne mawa medofo. I'm telling you before God and man, even ebia nia ye nuaba Empress Gifty eye wo show ni so no wo de wan hwa do ho beto fom amunimuni because entokwa bi o wa Bible said to the bia uhu wasem ka onyame nka bi ma no nti ntokwa bi o ho a eto da bia aya hu se so sene o enu nti nipa ba ko pe na wo hwehwe no se nipa no according to Empress Gifty or say oni Yesu because ono na osugu ni so 1st July watie no said ye nyina enim no na ye maame Agradaa na ogina Empress Gifty konso de bia be didi na tem dini kunatem be kekansem bi wo de me cho no even ye nua ba abo ewa kuhu na agrapie abegina ne konso no ko tantalizer no ko wan medafo ene sansem ni nyina ne atem didie ni nyina me de hwe kwan a sabi Empress Gifty e fa so esu na ode nyame ase to me ebi asa ohaw no ne on that stress no na ebi nyame ye free ho ama no eno nti na ebi all start show no ode nyame ase medafo me pese me family bebre ye monra UTV na wa akohwe ekwan a ye nua ba yi fa so ebi show na no with live worship. Colony, freno, Frere Yesu, where did Jesus and Yama Betane, where did Jesus and Betane, where did Jesus Yahweh Betane, what you go Jesus, colony, freno, Frere Yesu, where did Jesus and Yama Betane, where did Jesus and Betane, where did Jesus Yahweh Betane, what you go Jesus, me boy Dina, me namuto, me boy Dina, me nafa mutie, what you go Dino, me boy Dino, me boy Dino, me boy Dino, we are calling him. He's coming. He's coming. 1st July. He said, I am calling you. I'm calling you. I'm
just singing this song, and I was just coming. I just need you. Minimum be a what in the and then you break. And you should be a shusha yes, what? Friend, Waba. My neighbor, Waba, yes, Wabem, a sorting nabayet. Bedofo. Baby, actually, I got you commission. Nemom, se wo akwantuo mu wo abrochire na wo send sika ko Ghana. Mama come for Lemfi money transfer amount. On say your dollar rate ni euros ni pounds say asay. Nemom se wo ye transfer na o pedie ni exchange rate e was from pa kese dia medofo Lemfi. Eni ji se me wo ni say o your first transaction na o use the promo code and I say referral code Bonah medofo o America and Canada now send you first $100 and I say first $100 Canadian dollars medofo amount $20 cashback. And I don't know more Europe no Germany, Italy, France and then important money no o your first transaction e €50 amount €15 cashback. And I don't know more UK so o your first £50 amount £10 cashback. And I say o America na o pese wo ship onioma e de come busuan for Ghana na wa mu no udi dwuma bi na mo pese o de onioma no free America e ko Ghana eni gi sama me de nam eye Box Oak Logistics omu ye door to door shipping company ufru ma kachom say enam TheBonahShow so and our tea omunka o match 10% discount ana ufri akwantum so na ko Ghana na obepe ba bia da e wo Kumase a edin no e ba kope Pikash Properties Pikash so ufru ma kachom say enam TheBonahShow so na tea omunka omo so o match 10% discount.